Imao sam 19 godina i još uvijek živim kod kuće. Moj pas Cooper, Pitbull, uvijek je spavao sa mnom. Nikada se ne bi probudio noću, a kamoli lajao i režao. Ovo je jedan od razloga zbog kojih sam bio tako nervozan kada sam se probudio oko 3 sata po noći. Kada sam bio dovoljno budan da znam šta se događa, primijetio sam da Cooper stoji iznad mene. Svo krzvo na njegovim leđima bilo je na mojoj glavi. On je bio okrenut prema prozoru i gledao u šumu, kao da je nešto osjetio da ima u šumi. Zvučilo je kao mešavina između grizla i plača. Bio sam više zabrinut zbog njega nego zbog onoga što ga je u to vrijeme uplašilo, to jest dok nisam primijetio šta je on gledao. Cooper je gledao pravo na prozor, odmah pored mog kreveta. Imao je takav bes i strah u njegovim očima, nisam ni znao da bi takva emocija mogla biti prikazana psećim očima. Čim sam pogledao kroz prozor, Cooper se okrenuo i istrčao iz moje sobe. Potpuno sam sedio na trenutak prije nego što sam hrabro ponovo pogledao prozor. Polako sam okrenuo glavu ka prozoru. Strah je počela da se okuplja, ali sam znao da moram. Na kraju sam okrenuo glavu posljednjih nekoliko centimetara i primorao oči da je gledaju, ali nisam vidio ništa, ali definitivno sam čuo nešto. Sjedio sam potpuno u krevetu, potisnuo detinsku potrebu da pokrijem moje lice pokrivačem i nadam se da je sve što je bilo napolje otišlo, ali moja radoznalost me je držala na mom mjestu. Morao sam da znam. Odjednom sam čuo teške i spora stopala ispred mog prozora. To su bili kamenoviti zvuci stopala. Stopala su bila suviše teška da pripadaju bilo kojoj životinji koja bi mogla da oda ispod mog prozora. To su definitivno bila ljudska stopala. Potpuno sam seo i čekao. Koraci su zaustavljeni nekoliko sekundi, a onda su izgledala kao da se vraćaju na isti način kao što su došli. To je upravo stajalo na zadnja vrata moje kuće. Zvuk iznad moje sobe u hodniku skrenuo je pažnju sa prozora. Zvučilo je kao da Cooper trči niz hodnik. Prije nego što sam mogao reagovati, zadnja vrata su se otvorila i zatvorila. Neko je pustio Coopera da izađe. Moje noge su činile da znaju šta da rade prije nego što sam ja uradio. Bio sam u hodniku i na zadnjim vratima za nekoliko sekundi. Samo sam stajao tu rukom koja je lebdela iznad dorke. Za ono što se činilo kao nekoliko minuta. Paralizovan strah spriječio mi je da u stvari okrenem dugme, ali sam znao da je Cooper tamo i da ga moram spasiti od onoga što je bilo tamo. Sa tom mislom okrenem ručicu i otvorim vrata. Ne znam šta sam očekivao, ali potpuna i totalna tišina nije bila. Na selu obično je mnogo živahnije noću sa švercerima i svima. Što se tiče osvjetljenja nije bilo. Uzeo sam jedan oklevajući korak ispred vrata, tada sam to čuo. Ista buka koju sam čuo da je Cooper napravio ranije. Osjećao sam ruku na ramenu i okrenuo sam se oko sebe. Moj otac se pitao šta sam na zemlji radio i rekao da uđem u noć. Iskreno sam pokušao da objasnim da je Cooper bio tamo sa nekim što je prolazilo pored mog prozora nekoliko minuta ranije. Moj otac me je gledao kao da sam lud. Očigledno je Cooper spavao na krevetu. Bio je tamo cijelu noć.